I desta bre ljudi, evo nas prvo Bastian Games bijel game player 3-2-1. Evo sad drug Amer. Dobar dan ljudi. Evo sada igramo Warzone Counter. Jebu jezdo. Evo da vidim ove kantere golfe. Jeste brane, ljudi. Jeste bre ljudi. Sad ću vas sve Bre, ko nije. Sad ću vas sve ubiti. Kimoj. Ne zbustila me papić. Kimoj. Jedan grad, pitam se. Da vidimo, ima li ljudi, ne? Dene i nakonje. Dene i guzove. Sada ja, znači, ome snimam glavni. Malo. Ajde mi rekao, neće to ikada igrao. Znači, biti snimatelj, ove ruke me zaboliš. Nije nek gledatelj. Jednom ne Tako, igrao. tak. Jednom ne igrao. Česte, govna jedna. Tako govori. Česte! Sad ću vas snimiti. Nože, majka. Ja se da snimam. Evo, Amer, ovako izgleda. Evo, ajde. I evo ja. Mi ovako jedemo čipsa. Evo čips. Znači, ajde. A ne može se uzeti ovo nijena puška tako. Ajde, pite. Da stavimo onaj odsak neki onaj. Sad te. Kostur. Ujebut ja se na zvučnike. Ruka volim. Sada ćemo malo nerati ovdje ljude. Derati guzo. Toga podera se. Hvala. Budale čovjek se ubije. Vidim koji ima. Znači igrate 3-3. 2, ne znam, nisam vidio. 3-2. Kada uzmem onaj. Jebote, nema više čipsa. Onda potrebam. Imam 100% pancira. Ne ide tamo konje, ubit ćete. Pusti. Kako umre? Jedan grad, pitam si gdje si sam, jer sam ljubav. Da se Što ti podera guzove. Šta si se usri, možeš jedan put i... Nažalost. Ono opet uzeti te vlade. Malo je se zbunio, još 3 puta. Izvinite, po 6 puta idemo, zajebao sam se. Jebo si se. Zajebam. Hajde, nemojte da te bude strah, jebote, kako ja. Pravo onaj. Skuj. Ono i dole. Vaza za mog svoki nekaknu. Evo, nosim se rekao si. Jebote, ne možeš ni jednog da vidim koliko se te uveli. Vidite, ljudi ublozi ga 5 puta, ček nema pojme. Evo, to je on. A, nemoj ne. Ovo sam ja. I ovo je Ajde. Ajde. Ovo je Kalaš. Ajde, idemo. Kalašnikova. Ček se, znači igrao sa svim drugovima. A stvari ne. Drugovima je sad ruku snimam, izvinite. Došlo je do netehničkih problema. To nam zaglubio. Odžel bi nam krtanje. On tebi mogu podarat guzove. Da. Znači čovjek imaš 2 put. Da, još 4. Gledam ti. Nećemo vidjeti. Da ću ići gor. Da vidim gdje su on. Jo, kada vidi gdje si ti. Otkri sve. Gdje
Onaj ko oni mene ne ubio. Dobro. Podriguje šajdine. Gdje su udni godin? Ovo što leti na parodni kante. Evo krsan dvoja, ubijen. Jedan posljednji. Što te kill me, ubio te Kalaš, nosim Twitter kosi. Pa ti si Kalos. Imaš još jedan put? Jedno 6 minuta. Kao. Evo ovo je znači opet Arne, ponavljamo, krene se tupo, ovo je nije tupo, ovo sam ja, jel me vidite? Vidite? Aktiviraj mi. Tako da vam. Znači, Bože, idući put imamo parodiju na pjesmu Ti moje zlato, a zvaće se Ti moje zlato. I onda malo parodija, malo kancera, ovo ono. Lajkujte nas i subscribe-ujte. Ovo je nama treći put, pa evo. I ovako, znači, još kraj, ima još jedno, bit će kraj. 7 minuta će možda trajat. Tako, nastavno vam mira. Jedan grad, pitam se gdje si sad, gdje se je ljubav. Jel ovo? Da idem na ono. Sam ja drugo. Albanijan ubio Krkan 2, Krkan 1 ubio Albanijana. Što se ja to čuna. Traće 7 minuta, možda i više od 7. Ali ja moram govoriti to, znate. Zašto ovaj ja? Zato što je ovaj malo priglađen, pa ga bolj I ljudima je bilo sve za danas. Vidimo se u sljedećoj epizodi. subscribe-ujte, lajkujte, vidimo se. Čao.